नेपाल भाषा नापाङ्गु बनेको थिए जगत सुन्दर बनेको थिए निक्कगु नेवा तजिलजी बोज्या यागुदु शुक्रबार यहाँ डल्लु चागले दुगु बनेको थिए नेवा संस्कार जन्मलिश्र मृत्यु संस्कार त मागु थलबल अथे जीवन दैनिक जीवन छेलीको थलबल दिशा वर्ष व नख चख जात्रा सम्बन्धी जानकारी बिगु लागि नेवा तजिलजी बोज्या यागु ख बोज्या श्वेत थिथि स्कुले अप्पाला बोमित शुक्रबार अनथ्यङ्गु ख जगत सुन्दर बनेको थिए नेपाल भाषा संस्कृति व कला या उत्थान यागु मु आज तया निसंगो बनेको थिए ख ठुगु बनेको थिए निसना काल निसे ठौटक नेपाल भाषा व नेवा तजिलजी या उत्थान या जाखो जुया चंगुदु ठुगु खया त वाचाका वंगु न निसे जिमसा चाहिँ नेवा तजिलजी बोज्या ढका चाहिँ नेपाल भाषा जकमखु नेवा तजिलजी या बोज्या न यानागु ख ठुगु बोज्या नेवा नख चख अले नेवा संस्कार जन्म निसे मृत्यु तकया संस्कार अले नेवा चिसा वस नेवा तेस छेलेगु भारा थल भारा त अले अठेहे नेवा तसे याइगु लजगा अले उकिया नापनाप नेवा तसे ल्या खाइगु ल्यागु उ उकिया ठगु हे विशेषता दु उगु खया त जिमसा ठुगु बोज्या चाहिँ तयागु जुल ठुगु बोज्या लागि जिमसा ठिठी खल पुच व बनेको थिया त बनागु ख ठुगु बना आपल आपा खल पुच या ज दुज पि नाप बनेको थिया छि सेनामी बनामी पि छाइदि गुदु वेकपि सकलसित जिमसा दुनगल निसे सुबा देसना चना ठुगु ज्याजो ठौ सुथसिया छिटा त्या इले ये महानगरपालिका वडा नम्बर 15 या वडा नाय अनि बम ईश्वरमान डंगोल जुया मु पहासी उलेज्या जोगु ख बचाहा गगु उलेज्या लिपा जिमस थन चाहिने थो ज्याजो सकले सेनामी व बनामी पिन्त केनागु ख जगत सुन्दर बनेको थिए दक्षिण यन थज्यागु हे बोज्या यागु ख